24/7, 365 days a year. We keep you updated. MCRS 96.3 megahertz. Dipitšeng tše kgolo le ka kapa ya radio bošupong go fihla la bone iri ya senyane go fihla iri ya lesomepedi bošegogare. Right, motheletšo motse community radio gona fa le go 96 number 3 FM metsotso ke mehlano fela go itšwela go ere ya lesome jole ka ge ke ile ka bontšha gore ba go rogile tloutša baroka magagesho le baiti ba rena ba go rogile go mentle le go senya sebaka ke no ya gona ka fa le go Professor Moremi. Motheletšo motse community radio gona fa le go 96 number 3 FM jwale re a dumela gore dilo tša rena wa ka nnete jwale di tla tloga di namela mmila wa lephefo. Professor Mongaka ke bua ka go wena gape ke a go tamiša hle. A ke go tame malome ka kapa a ke dumediše baruti ba porofeta a ke tsene ka tabeng ya mangakeng a ga borena setšo ke ba dumediše ka mošate ka go fapana ga yona ke a le dumediša magagesho ba theeletši ba motse community radio station ka dikgokaganyong tša leago re a letama malome ka kapa ga ke leboge nako yeo re file go yona ya go dumediša ke be ke bue ke dumediše sesi ka mo sesi le kae Thabela le kae re gona sesi re botšiša lena le nna ke gona a ge re bolela le mang wa go tšwa kae le bolela le Maphari Maria Mphelo wa go tšwa Polokwane lefaseng la Makotopong re bolela le mmagorena go tšwa ka lefaseng la Makotopong re le thuša ka eng mmagorena re nyaka taba tše kgolo tše di napileng di le tšea go tloga ka gae go tla go le tliša mo dipitšeng tše kgolo gore o tlo o nyake thušo re kgopela gore o re botše tšona ka moka go se ka ba le ye o išiang gore o tlo kgone go kry-a thušo mmagorena ke a leboga papa nka se re prof papa tobena go toga lefaseng la Makotopong ke buti ya rena ke motho e le goreng a kgone go ka re tšea a re bja plekete ya kgona go ka gore na bothata ke eng o tlilo tšea le site a ke tsebe gore ko go tšhaba nnete goba ke eng mara nna ke tlilo re ge ke ya go yena a re hei Maphari o thomile a ke nyake tshele mo a dutšeng always o dula a mfelela pelo kore ke fila goreng I'm an outsider ka gae e le gore se se napileng se hlola gore wena le papa le thome go bona o ka re papa wa le kgetholla le bana ba gage ke eng le mo kgopišitše kang mogalabe lena ntwe e leng gona papa tobena khetha ntwe ba nang le yona ke goreng a bana nnete ge wena o tšwelela o ena le tšhelete ke mo ba go nyakang ge wena o tšwelela o sena selo ba go bona ka leitlho le lengwe mafelelong e bonala ge ke re ke ntšha sa mafahleng e bonala o ka re ke lenyatšo ke motho mongwe wa kgotelelo wa pelo e telele ke motho wa go kwata ge ke kwatile ke ya kwata so mo go bona e bonala o ka reng ke lenyatšo so ntho e feleletše e dira gore le ka gae ga mma ka gore ke tšwele ke dula motseng wa ka ke feleletše e le goreng ga ke tsene ke palela ko goreng ke tsene ke ra ere ke tsene ka gae ba go rakile ka gare ga lapa la geno ka gae a se bankoba ntho e le gore e be diega goreng ke feleletše ke yo nyaka stene ke tshwaro buti le yana ga e tšwa ka gae o tšwele go se monate ka re ge ke ya ke llela go yena e be re kwana go sena bothata ge ke ya ke llela go yena a re ngwana bommaitšwa o nyaka stene o bone gore nna ke tšwele jwang ka gae nnete be ke bone ke tšwele ke tšo nyaka stene sa ka ke ituletše le bana ba ka so khetha ba thoma go lwala ge ba thoma go lwala ge re ba iša sepetela ya bata ba gore ba re ba nagana gore ba ka ba ena le cancer ya blood so ba swantse goreng ba ye operationeng ka Polokwane e gore ba ba buketše urology ka Polokwane khetha ge ba fitha mola ba ganne taba ya operation ene ke motho e le gore mothapologo o no tšwa so ya bata ba re le bana ba motho ka re ka gore ebile ba admitile e re ke ba tšee ke be le bona ka gore ka gae e be ba šetse ba le teng
nna botjaka ke motho go bereka ka batho ke na le nnete ya gore le ka motseba ge le ka mmona le ka motseba ke tšhaba gore o tsena kua a tswa a tsena kua a tswa o bua le merite ke tha ba tsoge ga botse nnete ke ba tsere ke dutse le bona ge ke dutse le bona go no tsoga di gagano tšatši le go ena le dipeini e bata ba gore ba re kwatela ka moka so go fologa yona yeo ya go kwata ya bata ba gore re le bana ba motho re a dula re re papa gape le se operation lo phela bjang cause le metšhini ya magoa a ba sure ya gore le na le cancer ya blood ba sa re nyaka gore re yo lengwatha piece re cheke gore na bothata ke eng so le tlo phela bjang ge ile reng ke yona cancer lo phela bjang mola ebile le godile okay e thokile bothata ba ganelela until ebile ba dumela ke ema yeme ke thomile dilo fase go thoma dilo tša ka fase ba feletse ebile ba bukile ba re di 30 ja September this year ba swantse gore ba te mankweng ba roba le mankweng then ka di 1 October ba tsoga ba ya ka polokwane urology ba ya operationeng e tlhokile bothata then ka weekend ba go ina le malopo ge go ina le malopo mola go tlhokile bothata ya re Sunday re ketikile botse go sena le molato ya re Sunday ba tswelela a ke tsebo goreng buti ba mmuditše eng mara ntho e tlileng go nna e tsweletše e le ntho e le goreng kore o ferekane wa mmona motho goreng o ferekane ka re go wena ka re o ka se mferekane le wa mfelela pelo ka mokgwa ebile go tetše batho wa o sa mpitše ra bolela ga botse wa kgona mpotsa goreng se bakwa ke eng ene se ba go bitseng sona nna a ke se tsebe se tseba ko wena ko wena o swantse o ntlhalosetse gore na bothata ke eng then ko go tlhalosetse tše nna ke nang le tšona e gore se bakwa during the week ebile taba goreng re rile re išitše lethwasana ga bolona ba tšola e ba loketse tšhupuela ya moroto ya go tsamaya mo senneng ba tšola ntwela ge ba tšola ntwela nna be ke se gona sa le ke tsamaya Friday ke ilo diela lethwasane jwala ke ilo botlhotlha ge ke le mola ka bo around 9-10 ba mfounela setse gape ntwela ya moroto e tšulegile e tšulega jwang ba ra o e be mphiša e be ka re blokile ka ra e kgone gore e tšulege okay ebile ka mokgono we o monnyane wa mafelelo ke ga a ba thasela a re a e kgone gore ntse e tšolega gore re le swantse gore le boelele mankweng ba yo lokela ye uwe kgetha e ba sa kwane le yona mara mo ba robetseng gona ke go a thapa because o no ke tswela a ona control re dutse le bana ba bannyane gore wa bolela e be ka re wa ba tshwenya se nna ke sekolong go tswa molomong wa bona ka sonta ke gore mba re nna ke a bataiša ebile ke nyako ba bolaya jwang because ke ba tsere ke dutse le bona ka lapeng laka ke nna ke ba bokang motho a batišitšeng kua go nna o na le 3 months kgetha ba buile sepetele a tsebe o taka kua a reng le tsoga jwang ntwa tlang go idia ko gore ge re ya ko yena reng ba jwang mare le ba bona jwang le bona so ke ntwe ile gore botsebotse re ba ke ile e ke kgona go kwešiša ga botse le ge ke sa tsebe gore na se ba mmoditšeng sona ke eng ge o dula fase wena o bolela le yena ba bang ba se gona o reng papa gago a ba kgone go bolela le nna ba tlileng go homolela a ba kgone go bolela le nna ka nako mama a sa phela bo o kgona go dula fase o kwana le yena papa gago mma o re togojerisa le ba bannyane buti ba na le 13 years I was 7 years old so o re togojerisa le ba bannyane then ya ba yena papa a re go diša mara ko morago e be motho mongwe mo humble motho mongwe o thoka problem a sena tshele dilo di rile ge mengwaga around ma 2012-13 ke mo dilo di thomileng go change gona ya saba motswadi ola e be re mo tseba okay shidiwe malome ka kapa tsena le wena o bolele o mo fe maele mathata ka molapeng re a leboga ge ke theleditše kgaetšedi ya ka gabotse ke motho wo gabotse o ka reng ga a kwane le ngwanabo ke a rereša ke nnete papa and then o sa kwaneng le ngwanenu a butia lena o tšea lehlakore la ngwanenu ke kgopela go le phošolla papa o wa mafelelo ga ana bothata motho e le gore o mphelela dipelo ko reng ke palela le ko gore ke ye go llela go yena ke buti a ke kgone o ka dula le yena fase kgaetšedi yaka ke go kwele gabotse ka tsebetše pedi ge o re
le bana ba motho ga le kwane o ra wena le mang ke nna ke buti ke moratho mara ore moratho problem ye ile reng o mpha yona ke gore a ke gone go shoreng ke batho ba ge ba dutse go bolelwa eng ke lebaka le ke bolelang gore rena re le bana ba motho ga re kwane because o wa mafello yena o ile a feletša 2 weeks to 3 weeks a re ko nna reng nna ge ke dutse le batho a ba fele pelo ya gore ke emelele ke tsamaye ena ke re ge ke emelela batho ba foronya dinko ka ga genu ka gore ke le ge le bala le papa wena o kwana le mammo go batho ba ka moka o nna le ena re kgonang go kwana ko wa mafelelo o monnyane o ke ena mafelelo ke ena ke dulang le ena ke le khetla and then wena a o kwane le ya butago le papa mara o monnyane o le ya kwana re a kwana ga botse gore o monnyane o kwana le lena ka moka yena o kwana le rena ka moka alright papa o na le mosadi o mongwe ka moraga gore mmago le na tlhokofala a se nka kry-a mosadi o mongwe bano ba le mogotsi okay so namile ba kgaogana ya batla ba gore ba no itulela ba le teng and then tlhakatlhakano ye e leng ka mo lapeng la genu ga ke kwe o bolela ka bomalome ga ke kwe o bolela ka borangwane jwale a ke bolele ka bona ka kapa ka lebaka la goreng nna ge ke gola or re gola rena bana ba mogalabe e ba kgona gore tlhaloso tša goreng ga gešo 1 2 3 4 5 go direga so batho ba le ska ba batamela go diregile so ko morago le so ga bommaka o ile reng ke kgona go bolela le yena ke malome ke yena a le one o ile reng ke kgona go bolela le yena batho ba bommaka re a kgona go kwana ra kgona go bolela bata and then wena ge o dutse o ne o nnoši kgopolo ya gago kapa monagano wa gago ge o lebelela bophelo ba gago le ba bona o bona o ka re wena diphoso tša gago e ka ba e le eng le eng godimo ga bona phoso ya ka nna ye ke nang le yona ke goreng nna a ke kgone go swara sekgopi kore ntho ge e diega ke sa kone le yona ke kgona go e tlhalosa same time a se phoso yeo ge ke bolela ka diphoso ke bolela ka gore mo wena o ba šitetseng gona o bona o ka re o ile wa ba tshwenya ka eng mo bophelong a ke tsebe go ya ka wena a senke o ne ba tshwenya ka seo a ke gopole ke ba tshwenya because ke traile gore nka dula le bona ke kgone go tseba gore na ke kae mo ke sentšeng ke lokiše but a re kgone o ka dula wena ge o senka bophelo ba gago le ba batho ba ka moka ga bona a o gopole letšatši la mathomo o tshwenyana le o mongwe motho e le goreng re ile ra fapana ka dipolelo ke butiaka ke dilo tša morago causeng re ile ra di lokiša ke ile ka re ke šitše ngwana Sakamo ge ke šitše ngwana Sakamo ngwana o buile e be re tsamaile ka koloi ya gage gore mathwasane ya gage ba buile ba mmotša ba reng ga ke tsebe ke dokwa ka founu e tsena ba re ke tima o tekeno ke tima ke feta kua nta le go tlhalosa ke no rogwa ka botša ge e le goreng ka botšwa ge e le goreng ebile gale ke le fothetše kua gakala mantšwele a ndutše ene mantšwa mantšha e le goreng ko reng wa ntšha mo gona ke kgona goreng ke no fetša ke reng ke bana ba bomma re family a re nene ke tadiebi a re ke no gotelela la e bona so e rile ge e ba bjale ra e solva ya fela ka e kgopella tshwarelo e le gore gagane ka dipolelo nna le yena re gagantšha ke yona taba yona eo so ka e kgopella tshwarelo but ke e kgopeletše tshwarelo mara a gona any change ge ke go theeleditše ke go lebeletše ngwanešo o bonagala o le motho wa go bolela ke a bolela and then seo se na le go mpotša gore le ge mohlomongwe o na le batho ba ka ntle ka ba bakgotse e ka ba batho ba bangwe go fihla le mo e leng gore mohlomongwe gona dilo tše e leng gore o di bolela ka batho ba genu wena o se aware gore o bolela ka bona ka mokgwa e leng gore ga go amogelege ka gona ke a rereša a se nnete ge ke koreng ke motho mongwe goreng ge selo se diegile re dutše so maybe go na le argument ge ke tšwa mo
ba ba dutseng ka kuanta ba swanela gore ba tsebe selo ebile ba swanela go bona gore batho ba ba tswele ba kgopišane o anwa a ke anwa wa bo pompa o ne mengwaga mekae ngwaneso ke na le 29 o ne 29 o ne bana ba kae ke ba babedi by 2 ge o khuše madila o ba motho wa mohuta mang gantši nna ke dio thoma o dotago ke nyaka go robala le bona ka gae mapele o motho wa go bolela kudu go o le souba ge o khura madila gore o seko a bolela o ye mpeteng robala wo mo o dulang gona gone jwa lestene se o se nyaketse mao tenyaketse ke nyaketse ba geno ba go thekga mo steneng sewe bata bona ga go sena e se re lokišitše go sena le bothata bata and then ge le lokišitše go sene bothata ba tla la kwana then go a senyega ge go thoma eng go thoma mang go la tseba re keng ka kua ga ntwe ge e senyega go ka ba le mathwasane ba re go tšewa nyoko go ba le thwasane le ya gae ke mo ile gore dilo di a senyegane ntwe e mmakatša letšatši ka letšatši gore na wai ge buti ya ka a ena le molato go thoma go tswelela ditabatabana ene di tswelela le kgetha kore a re kgone gore re ka ja mokete re thabile re ka uja ra thaba ra uja ra o fetša but e re swantega ba mantša go swantše go tswelele ditshele jale ngwaneso nke o mpotse mo thuso ye o bonago o ka re o ka e hwetša go tswa mo lenane go lapitseng tše kgolo le office ya professor Moremi o bona o ka re o hloka thuso wa mohuta mang go tswa mahlokoreng a mabedi mohlomong nna ke tlhoka thuso ya goreng family ya ka mo ke e senyeditšeng ke kgopela le ntshwarele dilo tše di fele re phele bjale ka batho re tlogele o phela ka o dula re ngwapangwapane ene o kompotše mo pele mathwasana ke ama ke a buti yago o nyaka go kwana le a buti yago ene wa tswa re ke a morata alright a gone molato ke nana gore issue malome ka kapa e nyaka re ya ga bosesi re bolela le a buti yage le papage re dutse fase re ne le bona ka lebaka la re sesi o nyaka tshwarelo ene tshwarelo santse a ikhwetse go ba e leng gore go njwa le moa ba gona o kgopela tshwarelo e mpušetša mo la potšišong yela ke e botšišitšeng kare o ba šitetše ka eng a ke tsebe gore ke ba šitetše ka eng kore ke nnete ke nyako e bolela le nna goreng ke kgone o kry-a khutšo a kere ge nna ba sampotse goreng o re šitetše mo le mo mara nna ke sa tsebe goreng ke ba šitetše tše dingwe nka no se di bone gore ke ba šitetše mara bona ba di bona ja ba di kgopi go bona tša creata tshwaro ye mpe so a ke se tsebe se ile gore ke ba kgopišitše ka sona ke nyaka goreng ke tsebe goreng ke ba kgopišitše kae ke lokiša kae and then ntha ya bobedi ka gae ka mo ke tswang ka gona a gona boroko go kitima magoto a mantši le o ka re ka lephiri mare ke a bolaodi ya eng o senya nako go na le ka moreile goreng a e robale ke motho ka mogare ga yona ke melete a go tsebe gore na melete ke ya eng alright abuti o ile a dira eng ka seemo se re na le problem ya papa o tsena kereke ye itseng ya semoya emapele kereke ka se le palliše go thiba melete nto ke nyakang go ikwešiša ko gore magotlo a ko kae ko ka gae ka gešo ka mo ke tswang note ga gago ae ka kua ga gešo ka mola bopapa a ba dumele go thegiwa ka sethara ba nyaka taelo fela so mara le bona still le no le ge ba dutse ba fiega gore ba ka dula ba le teng ka ko gae gore ba fiega eng a re tsebe ge re ya gae re rokolomaka ge re boya mebele go sa tswa o tsoga mmele o ka re ba go bethile mmele o botlhoko yeah wa tseba taba ya sesi e nyaka re ilukiše tukišo gona ke nagana gore malome ka kapa e nyaka re ikgomagantšhe le ba gabo
e nyaka re khumagantšhe le ba gabo and then re bone gore re ka bereka jwang gore go tle go kgone go ba le tšwelopele e kaone ka mogare ga lapa le ka lebaka la gore go ya le ka mogosesi a leng ka gona o bona la nyaka thušo ene lapa ke la tate abuti o gona ka kua gae o e leng gore ke yena a tsebang ka ditaba tše so go nyakega gore re nke re dule fase le yena abuti re bolele le yena ene re botšiše gore rumeo e neng magotlo makaka e le go melete go robala mang ka gare ga yona sesi a gona motho ka gae ka ge ke boletše ka re ke tšere papa ke dula le yena motseng waka wena o ne 29 years ne o nyetšwe motse wa gago o nyakile ne 2016-17 ke dutse sa go pela ga botse ngwaga ke eng se mara ge ke tšwa ka gae e be re dutse le goreng le bošego ga re robale and then abuti o kae abuti o dula motseng wa gage last born ye santše e šale ka mogae ya bašimane kae ke ngwanenyana re balenyana ba babedi a kere ke nyaka last born mo go bana ba bašimane o kae ke abuti ke yena buti ke yena le one so go ra re ke motsoko ke ya buti santšeng a o hlokomele mose le nna ke tsebo yaka ke ka mogole nna ke tsebang ka gona so mara papa moremi ge monga motse o gona o sa phela ga a sa dumele gore motse ola o phekolo ge ile gore wa phekolwa ge o thegiwa o thegiwe le yena o motseng wa ga a ona ntswata e dira kore ka o le lengwe ke kgona o fila gore ngwa imelwa kotseng o traile motho wa modimo goreng papa mme motse e reng ke o bereke mara a ba o bereke a ba dumele a bale ke theresho ge ile gore ba gana ka motse bana ba robale bana ba tlo tswa ditene ka gore bana ba ka se dule ka gare ga motse batswadi ba ganang o berekile motse shura o bona gore a o ga botse mara ge re ra o bereka ba gana ndane ge ba gana o berekiwa nna re tlo re go ra re dilo tše di leng ka mo di a tsebiwa gore ke tša bomang ene bjale ntho re nang le yona problem e re nang le yona re na tšwelopele a ego nna e be ke le motho e le goreng a ke makete ge mmereko nna pelo wa ka mpotsa gore a ke sa tlhoa ke sa o nyaka motho e ba di o tswelela re sese ba re mmereko kae mara ke bereke le sekolo ge e be ke dula ka gae ke tropile out ka June ke dira form 4 ke busy ke re ke a ngwala ke a registera ke a ngwala ke a feila ko ra ona ntho e lokang ke nagana gore malome ka kapa a ke tsebe gore re bia jwang gore re bulele batheeletši ba babedi mara taba ye gore e loke re swanetše re no feleletša e le gore re gahlane le ba gabosesi nnete ya go di feta ka moka prof ya re swantse re gahlane le bona ka gore la mafelelo ko re gabosesi gona re tlo gapeletšega gore re ye ene re gahlane le bona ka re ka setsene ka lapelele la tate a sa tsebe gore a sa tsebe santse a tsebe bole ka ge e le monga motse ka nnete ke nagana gore re ye storing kapa mathateng a lapa la bobedi and then sesi okay and then ke na le problem nngwe ya goreng ge ke sepela ke šala ke moriti ka morago go ba le di-stepe ka morago ka Sunday ke rile ke robetse mosegare ka no kwa ke tshwara ke boroko so ka tsena mpeteng ka robala ge ke seno robala ke lora ke na le motho wa monna o mo botse ya ke tshepe gore motho wa mokutlola gona mo lefaseng ge ke bona ke na le yena mola ke tshwara ke segateledi ke tshwara ke segateledi mola ge ke phafoga mo mafelong a mpeta kore o ka re motho wa fologa ka mo maotong a mpeta and ntwe e diragalang e be ke dutse ke e tseba because ke ile ka thakana le motho ka toropo a re go nna re sese wena wa ipona gore bobjang ga gona selo se ile gore se tlo tsoga se lokile because ba o rwešitše moriti wa motho wa go tswelela ka ntle so a go sana ntho e le goreng e tla tsoga e lokile mo go wena e dio ya maema o nyake thušo ka mo ene le gana ka mola motseng wa ka mola ke dulang ka gona bošego ga gona boroko kore go tsamayang wa bona taba ya motse wa gago nka go thuša ka yona le wena then ge re ya ka kua ga botate ya ba gona mo e leng gore re tlo kosa gore tsentšhe tate
go diragalang ka lapeng la gago? ka motseng wa ka a gona boroko bošego kore o takwa ka re go tsamaya dinonyana ore o ka re ba go ga ntlo mo masenkeng ge ke tsoga forogo ngwana o tore mama ta o bone e kere ke dira ka ntlo ke meletse ntlo e be epa mo fase mo e epile 2 days le la boraro le ngwana o rile ga a tsoga re mape ntlo la e sa tswela pele e epa ga a lebelela ka fase ga lesuka go ne lesuka le legolo le dutse mo gausi le ntomo ga a lebelela ba no bona ntlo a matho re ga metsi ka ketela re bidisa metsi ka ketela re tšhela ke se go a goleta metsi le legologolo so ke sepetse le nna be ke tšhogile e ke fitha ke botša ka rae re ta o checka thapama nnete ba rile ge ba checka rae ke dilo tša bošego o tile a ntiela tša gomola go gomola ga tšona di boile gabedi bana le bona ka gae ke bereka o no gala bana ba kwe wa mošimane le yena o bereka o feila ko rako a o na ntho e lokang no a o lokile ke selo sese masogana ona a dula mara a ba dule no sese a lokile ke selo mara o ile wa ya go a buta go pheta ditaelo o ile a mphethela ka goreng go ile go ba le tše dingwe a bankiša lebiteng ke nagana gore lenko ile nka se thaloso ya pele o fo go phasa ae ke tšwa koreng ba rile kore ka mokgo ba mperekileng ka gona ba mperekile kore ba tšo tsoša moriti wa motho a khwileng ba nkapeša wona then a re e nyaka gore ntho e re e dire so re e bušetše beke wa tsamaya o ya lebiteng o phasa o tsoša moya ola wa lebita la motho o sa mo tsebeng so then go boya o tlile wa thapa wa aramela wa phalatsa nnete o ntietše wa hlapa kae ke thapile ka gae o boya ke buile ka thapa ka gae okay kwa lebiteng ke noa ka thapa ke swere malekere le dilwana tše di bose no ditaelo tša go rietšeng ga gone molato rena se segolo re nyaka go no bona sese o lo ka o ema ga botsa kere ya se segolo re nyaka go bona o lo ka o lo tša gago di sepela ga botsa wa ye ka morago ge dilo tša gago di hlakahlakana le go feta o sa ye go yena gape wa re gape taelo la ke irile mara dilo a di loke lebaka la goreng ke palele ke goreng ke ye go yena a ke kgone go bolela le yena kore wa ntšeatšea wa nkgadimula and a na goreng ke batho o ka tsena wa fita wa re e wa re a re ke eng o nyaka eng o se ka mpotša ke taboya ke busy gore wa lebelela batho ba lebeletše ke feletša ke fela mata mara se e seng gore go hlokega gore a ke re wena wa ka gae and then e leng wa ka gae a o kgone go emela nako ya maleba ge a le free mohlomongwe a feditše ka go thuša batho ba e leng gore ba busy ka bona and then o dule fase le yena ga botse o mo hlalosetše ka mokgwa ke kwang ka gona o ka re o ne le go a ke tsebe mara o ka re o ne le go molata a le busy mohlomongwe ka mebereko a gage ya balwetše a go jwale o ra gore a ka re a dutše a re ke sa le busy o dula le busy o tlo mpotša goreng ke busy even though e le goreng ke mo kry-ile le dutše ka mokgwa le dutše le tšere dikgang o tlo mpotša gore ke busy so ke ntho e le goreng ya nnyamiša goreng ke feleletše ke bolela le yena a ke kgone o ka bolela le yena mathata aka a ke kgone causeng ke motho e le gore o dula fela pelo ke motho e le goreng kore a ntše serious o bonala o kwatane too much ke a kwata goreng kore ke lle go šo ka moka ene ke ipotse gore motho wa gore a ke sa mmatamela okay so ba le ke bana ba bomma a gona ntho nka e dia le ge ba nkgopišitše ke tono fetša ke reng go lokile re ke dikhate re tšwele pele ka bophelo mara go loke selo mara le tshepišane tša go ja bogobe diatla ae le masogana a le tshepišanetše tša go ja bogobe ae alright no re leboga ge le sa tshepišane tša go ja bogobe no ke tlo go thuša sese yaka mathata ga gore tla leka ka matla re bone re dia jwang o tlo no re emela mola re atla go ntšwa le re tlo go bona ke leboga tanki ya leno bja le tsetše mo goba ke tsebe go ne le o nyakang go le bea alright malome ka kapare o right wa 11 o'clock le go lapitšentše kgolo mo e le go gore re amogetše balemi
kapa ba bangwe ba lapa leo le nago le mathata a le bona ba tlogago ba hloka thušo kudu. Prof a ke no bua ka mo go wena mongaka nke o no ba tamiša semmušo ke moka tate ka baka la re ke kgolo ka re ke ena a bego a bolela le rena mosegare ke moka a nape a role se borala ka baka la gore ge e le mampia ka nnete ruri re tloga re lapile melala. Thobela. Alright, a ke thome ka go dira so malome ka kapa a ke le amogele tate mogolo le sesi le fihlile le kae motswadi yaka rona rale re gona sesi le kae re gona molli ke mang molli ke itumeleng ne alright sesi itumeleng malefo o lla ka ngwane shiro go thusha ka la ka bophelo baka go diragalang go tloga e ke fetsa matric bophelo ba ka senke bo sa ba monate ka 2010 ka tsamaya ka engwadisha college ka January e ke tsena after 2 weeks ke le sekolong papa ka mothobeding a leng responsible for my fees a thoma a tlhakatlhakana to the point a gore wa tsamaya lefaseng ke ge ke thoma go declare ke ra ikgona gore papa ka a tlogane le bophelo baka ya re ke rapele ka rapela modimo ka re modimo go ne le gore papa ka ntšhi mphe papa ka ke amogele motlhako ka tlogela sekolo ka boela gae ka same 2010 ge ke robetse bo go ne le selo se se mpotsang gore sepela ke re ke sepele yes ke a sepela ke ya kae ke khuname ke rapele ke re nka se sepele mo ke shie ngwana wa ausi wa ka napile bophelo bo tswele pele semmušo go be bose ke tswele pele bophelo ke le baletse ka moka jike ka mengwaga ge ntse e ya 2012 ka thoma kgwebo ka reka ke rekisa di-veggie le dinamune kgwebo ya ka ya thoma ya sepela gabotse bophelo ba ba monate kgwebo ya ka ge go thoma go fihla mare ntwe go thoma go ne le season a ke kwešiše gore season it's October or something ya go fihla nako eo bophelo ba thoma ba hlakahlakana every day business ya ka yawa mara business be sepela gabotse business yawa December ke nna ola ke ka kamreng ke alla go diragang ka bophelo ba ka why ke sena tswela pele bophelong ba ka awa a ke felo ka tsona ke tswela pele ka bophelo ba ka 2014 ka joina ka thoma ka shonisa ka ba mashonisa money laundering ka adima batho tšhelete e ke le busy ke adima batho tšhelete le yona e sepela ga botse kgwebo go fihle yona season eo a ke ikwešiše gore season eo go fihla kgobe ya ka ewe ke re ke bophelo man season ka mokgo bophelo bo tswela pele ka mokgowe ra thoma stockfela le ditšhomi tšaka stockfela tsa di December ra thoma tabe ya mashonisa then le nna setse ke thoma ke shonisa setse ke adima tšhelete like playing be ke sa adime le tšhelete ke e tlhoka be ke adima tšhelete just for fun ke no adima tšhelete nje go kgatla ditšhomo rai I can do this ke no ya adima ke patele ke adime re patele bophelo bo tswele pele gante ke sa tsebe gore morago ntho e tlo go batsa ka tswela pele ka adima tšhelete go be monate ngwaga le ngwaga go fihlela ka 2019 mo ka pallong ke go patela tšhelete e ke thoma go pallwa ke patela tšhelete ke re mara tšhelete e ka be ke e adima le selo se ke e dirileng ka sona a se bonagale bophelo go sa le bose gore be ke dlala ka tšhelete be ke no dlala ke adima tšhelete ke bapala ntho e setse e le drug it's like a drug setse ke drugegile setse ke le addicted ko bo mashonisa setse ke tswa ke sa adima mo stockfeleng sa rena setse ke tswa ke adima ko bathong ka montle
awa ke sepele ke mo profeteng tsuku ko maphotla ke fihla mo profeteng profeta gopela o nthusha gape jwale ke tsena mathateng profeta a thome a rapele a mpotse a re bothata ba go keng ke re nna bophelo ba ka ba hlakahlakana bophelo ba ka ba hlakahlakana ka tšhelete bophelo ba ka ba hlakahlakane bo yeme a ke khotse mmereko ke dutse profeta ga mpotse a re bophelo ba gago bo stakisha ke badimo ba gago ba stakishitse bophelo ba gago o ka se khotse le mmereko awa ke le tseleng ke re mara a gonna selo se se ka stakishang gore ke hloke le mmereko ka ditlela ka re ke tlo dula 7 days ke saje ka fasta ka rapela ka win in 3 days ka tšatši la straight fasting ka receive a call from Tembank ke thabile ke nna ola ke thabile ke fihla gae ke kreile mmereko Tembank e mfounetse ke towards December Tembank e mfounetse ba re ke ta training be ke tang and then ka di 1 ke a thoma awa ke sa thabetse seo papa ka lena o thabile o winne dipere go monate ka gae go le monate ka gae ke sontaga la bobedi santse ke sepele ke mmereko papa ka wa thoma o hlakahlakana hlogo papa ga thoma o hlakahlakana hlogo boledišana le nna ke re mara tšeo di bolelang tše a se tsona ke bitša ragadi wa ka wa hlokofetseng maloba ke re ragadi tla nkošetse di bolelang ke a buti a gago ragadi wa fihla wa di bolela wa di hlaloša ka mokgwa di leng ka teng ke re ragadi a re tšee motho re moše go ntate kgaphola ke fihla ka mola ke tswilang ke re ke fihla ka mola buta ka o dutse ka mothoko o tshogile mma le ragadi o mogolo ba dutse mola le bona ba tshogile ke papa ka o thomo hlakahlakana thata ke a khunama ke a rapela ka mo rapella ke fonela ntate Ndlovu ke re le se la bija batho ka maina ka re ngwanesho okay ke fonela moruti ke re ntate moruti papa a shu o hlakahlakana ntate moruti o re okay motšie o moše fal banka ke a motšea ke miša fal banka ba mo dira se ba mo dirang sona re boela ka gae ke re mara ge ke ya mmerekong ke tlogela papa ka batho ba ba sa kgone go hlokomela papa ka gora gore ge ke boa mmereko tšatši e leng ko mo kry-a a hlokofetse mmereko a o eme papa ka pele ke a ema gape a ke sa ya mmereko ke ema ke phethela papa ka itailo tše ntate ba mphileng tšona wa dira 2020 ke thoma gape business ya kolobe thoma gape ke business ya kolobe mara ke sa le busy ke sa dlala o riang ka kolobe ke rekiša nama alright ke sa le busy ke dlala tšhelete ya go dira ke sa dlala ka tšhelete ke so ilese tšhelete se le addiction di mading ke dlala ka yona mara ke setse ke le ka bathateng ke ra hai man gante wa nna bophelo ba sekoloto bo bontšhetse morago a ke sa bonyaka mara bophelo ba dikoloto bo bontšhetse morago ba tseba ke nyaka go tseba gore a ke re o sale ka mo bolwetseng ba papa bale ba bang bale before o tlo dlala ka tšhelete gape o ba patetše jwang bale ka tšhelete ya papa ya dipere ke ba le way out o fa ke banna tšhelete o fa ke ragadi tšhelete o fa ke mang tšhelete ya gore o tšwe kua ka gore a ke re o sa le mola re nyako sepela le wena ga botse o se ka re šia gape mo gongwe mo mengwageng ye mengwe be ke kgona gore ke be le mahlatse ke kere contract nyana ya 3 months ke kgone ko time bank o ile wa ya wa bereka alright o di project tša mo gae alright o paletše ka lebaka la gore papa ba bala alright o ka tšwela pele jwang ke patele ke nyako tseba re bale o ba patetše jwang ke kgonne go ba patela ke kgonne o tšere ka tšhelete ke bile le yona nako eo ke tseka yona nako ke bile le yona aowa a ke re o ka se no re o dutse ka mokgwa go te tshetša wa kry-a 500 le yona tšhelete ke ba le yona is either ke kry-a mmerekonyana ore ke kry-a thušo
like ka ya 2021 to be fair ke thushitse ke abuti wa ka yana ko kry-a contract ya Time Bank Time Bank a ke sanke ke fihle re nyaka go thoma mo wena ko o kolota batho o rapela o fasta for 3 days o kry-a call then go santse o ye go bereka Time Bank wa thoma go dichomi tša ka o file ke chomi tša gago yes ke file ko mongwe wa chomi tša ka a mfa tšhelete ka patela ore tše dingwe tše ke sekoloto two sekoloto two sekoloto dikoloto tše o bolelang ka tsona e ka ba tša bokae so plus minus 30,000 plus minus 50 alright and then o kgona jwang go covera dikoloto tša bo 40-30,000 to 50,000 ke dira sekoloto but you can't gore wena o dire sekoloto sa 50,000 godimo ga sekoloto sa 50,000 o tlo dira sekoloto sa 50,000 if o na le maybe a certain percentage ya tšhelete o tlabeng o iswere ya gore e ka fokotša sela ya phusha wa ya pele so o ka se rie sekoloto o sene tšhelete wa ria sekoloto godimo ga sekoloto ke phela ka mokgo batho ba ba no go fa tšhelete o sene tšhelete okay ya o ka tswela pele ke ba tswa ke kra tšhelete ka tšhelete ba benefita eng mo go wena ba sekoloto a ke re o nka dimile tšhelete ko adima go ntate ka kapa go file 50,000 yes o tšere 30,000 go nna yes and then santse o tswa go nna o santse o tswa go ka kapa o tswa jwang mo ko ya go malefa mpha tšhelete ka tla go wena ka go patela wa nkadima gape ka go tšea ka eša go ka kapa wena a botse o tsotsi santse go swara go nna wena ga botse alright yes alright no ke karata sekoloto ka sekoloto ke bereka is a center so go ndwa le dilo tša gago di shapa ya ba sa tlo go bala banna ba shwanisa o kolota batho ba ba kae go nyela ga re bolla so no a ke counter maybe 5 ya bona ba wena o ba kolotang and then tšhelete ya gona ka mokagana ge o e hlakantšha e ka be e na le bokaenyana so ye o e kolotang batho ka moka ga yona ge o e hlakantšha plus 30,000 o a bereka o ne bana ba kae ba 3 o ne mengwe me kae 33 3 ya bana 30,000 thuso ye o e hloka go mo ka baka la gore o kolota batho ke ya mohuta mang thuso ya gore ke tle mo be ke nyako tla mo ke tlokwang ke batho ka moka gore go se ke ba hlole ba thoma ba nkadima tšhelete and then ngwago ke sentše go senya ke nyako bolela maaka o sentše eng ke ja tšhelete e tla mo pele ga sefatlhego sa ka ke a ija wa tsa ke rata eng ke lentšwe le be ke lenyaka ba botse gape bo mashwanesa ore ba se ka tlho ba sa riang ba sa tlhole ba sa nkadima tšhelete o sure ke sure nka ka mmatšhi be ke thabile ntate moremi ke thabile gore ke tswile diyeleng ngwago ke tswile ka baka la gore ke kry-ile mmereko ka kgone patela batho so ka dipotsa gore a ke sa nyaka bophelo bola ba diyele wankwešiša a ke sa nyaka bophelo bola ba diyele ke yele ntho be ke iphela ka rapela bele gore bona bophelo ba diyele a ke sa bonyaka ka gore no ke tswile I'm out a o kolote motho no ka mmatšhi be ke bolela ka mmatšhi wa maloba o sa kolote motho ke sa kolote motho and then from March to now o šetse o kolota tšhelete ka lekanang 30,000 ntate o ka kapa ka tšhelete ka bolelang ka yona is from the 30 June to the 6 July o hloka metsinyana ne o dry ka go bona nke tswe tle ka mo tate bophelo bo ba morwedi go bolebeletše mara o no reng ka bona mara ke ga kanegile
ntate Moremi ka mokgwa a bolelang gore Maloba wa thabile re thabile ka moka ka gore o ile go bonala gore no o ka re ga itire so ra tswa le ena ba le ka go mo swara aowa a tloga ka kgahlega o boetse kerekeng a sa dire dilo tša di dirang šole a kry-a mmereko e no ba letogo go ne project e dira mmereko ba hira then a kgone go kry-a šheleng nna ke bona maloba ke Mei ke ile ka fokola le gona Mei go thoma ka April ke fokola strong and then ka yana nako nna ke fokola ya ba gore o thoma go bapala karata ya gage ge a thoma go kena dikolotong ke le ka go nyaka go mo thuša ge ke ya accountong ya ka e sane sene o itšele o itšele o a topa le go topa gape mo gona mo nna ke ile ga re ke aga Moremi ka re o ka reka go tša thušo nna mara ga ke kgolo gore o normale aowa ke kgolwe ngwano ke ne bana babedi o ausi a bona sala a tloga ke mošimanyana le ngwanyana mo go bona ke tshepile ene ke ena a leng pelong yaka ke ena bankwa ko ra ire dilo tše ka moka ene mola gae mola batho ba ira line so ba nyaka thušo go ene ka mole ka mo thuša batho ya eng papa go a kere batho ba ba nyaka megolo ba direla megolo ka difounu bana ba sekolo o ruta bana ba sekolo ba afternoon study kore ba bereka mmereko mebotse e kgatlhang a o nkgakantšhitše man go bolela nnete o nkgakantšhitše a ke kgolo gore wa itira thoe ge ke theeleditše story sa sese ke theeditše polelo tša papa Moroka batho ba go rekiša batho ba go adimišana ka tšhelete bophelo ba bona ga bo safe batho ba dikgwebo bophelo ba bona ga bo safe lebaka ke gore ge o adimiša tšhelete Moroka o nkadima 500 rand or 100 rand go ne possibility ya gore ge ke bue ke berekile gore e go šaetše sese ge o ka mo lebelela gabotse a gabotsana man the reason why ke re ga a gabotsana gape motho o ka gare ga mathata o mara wa mmona ge a hlalosa taba tša gage o ka re a file gore o ka gare ga mathata zwinka ka stulo she's smiling all the way and o hlalosa dita gape go kolota motho 30,000 o sa bereke go boima man o e patela ka eng na sa mathomo and ge a re ba se ka tlho ba sa moadima yes o right mara putšišo ko gore ba la ba kolotang o ba patela jwang ka eng gape ke sure gore mdala o gola modende tšhelete ya mdala ke ya gore a reke bopi a ithekele diaparo a phele bophelo ba gage o tsofetše so ge yena a kgona gore ge mdala a beile ka rata then yena a tle a itšee se se ba mo feteleditše go ka mokgwa ke mmona number 2 Moroka go na le gore batho ba lefase ba go apeshe ntongwe mo go wena ne kore
o no tsame o adima batho ke nyako e bja gabotse kore o kolota ntwe e ka no be ile ya go direla something wena o se aware and then ge e nyaka tšhelete go ra gore o swantse o tsamaye o adima ditšhelete gore o kgone o e patela ke sekoloto se se sa feleng ke bolediša so ke gore I remember go ile go ba le nako ye nngwe ye e leng gore ke ile ka kopana le molli o mongwe mosadi ya gage a ne le same problem o adima ditšhelete o a kitima o betšha bo dipere o tša dikarata tša batswadi then ge ba mmiletša baruti ba mo rapelela motho woki go a ba le ntho e bolelang mo go yena gore nka se tšwe mo motho o nkolota tšhelete ngwe ntši kudu and o swantše a mpatele so le sesi o kolota dipoko ene a kolotang dipoko di nyaka tšhelete le go njwa le gare ba se ka to ba sa mo adima o tlo ya mo go ba bangwe ba ba sa mo tsebeng o tlo e adima so sesi o hloka thušo ya gore a fološwe ntho e leng mo go yena ye e leng gore ke yona e nyakang tšhelete ka yena number 2 sesi o swanetše a lafišo sesi o hlalefile go ka mo lebelela gabotse o bohlale and then le ka mokgwa e leng gore ke sezulane wa zula so sesi swantše a berekiwe gore ntwe a e kolotang e mo fologe and then moleko ba mmethileng ka ona wa tšhelete ba mo lokiše a be gabotse then a kgone go tšwela pele a tšweletše mahlale yaneng le ona mara 30,000 e boima wa tsere ke enne sese o tlo bola ke batho wa tseba gore banna ba go adimišana ka tšhelete o tšere tšhelete ya bona ba nyaka go phetha mabaka a bona wena o gana ka yona gore ba ka go batša ke a tseba ntate Moremi ke gopola ka 2021 ke ile ko banneng ba bang ba Seabutswa ke tse gore la ba tsebana nna se ka ba bolela re nyako ba tseba awa ke bolele lebitso ke tlhaloša go site e ba leng ko teng o ya ko traffic department ke ba butinyana ba bang ba babedi they were very dangerous ke fihla mola go abuti ba le ke dula fase ba re go thuša kang ka re ke kgopela 50,000 ba ntebella ba lebella ba re se kgopela 50,000 o gola bokae ba re ke gola 2.5 ba re and then wena o re nyaka 50,000 o iša kae ke re nna gae ke kolota batho ba re e tiša dinamaphone tša batho ba gore ba founele ba tlhalošetše gore tšhelete wa ona yona o tlo ba fa yona gannyane gannyane go na le gore re go fe 50,000 cause rolwa le wena ke re nna 50,000 eo ke December ka nako eo 50,000 eo ke le botša nnete ka January ke le fa yona mara wa ka gore banna ba o be ba go thuša ba re ka re ke le botša nnete mfeng 50,000 lena ka January ke tlo le fa yona mara tliša something e re tla go tshwarang ka yona awa ka fihla gae ke botša boyfriend aka ke re kgopelo se ka ya mmerekong bo sasa ke nyaka gore mfelegetše Seabuswa awa motho wa batho tšea koloi ya ge ra sepela re fihla Seabuswa ra phaka ke re phaka wa phaka re tsena ke ra re tsene ka mo re fihla re tsena re dula fase o re gante re o dirang ke ra e tlo kwa ke fihla ka gare ke botša ba abuti ba le ke re ntho e ke tlo tshwarišang ka yona ke koloišile wena ya monna ga go se wa bolela le yena wa ntebella and then wena koloi ya ka ke re ba tlo mfa 50,000 wena ba tshwara koloi re tlo e buša wena man 50,000 ba tlo re fa koloi e ka January a ntebella a re mara 50,000 wa ona yona no ka re mara January tabe ke le yona le gore go itša ka ya ke tsebe mara ke phlegišana le yena ke re January a bolela le batho ba le a re nna se bolelang ke motho a keme le sona motho o hlakahlakane nka se lefe koloi ya ka ke re ke tshwariša ka yona 50,000
a butola re ke re ka re bonang a ke nyako kwa selo se le ntlhalosetsang sona ke itse mpeng 50,000 le tšeng koloi ba fe koloi ba mpe 50,000 ke tswe ke tsamaya ga botse ko gore sesi wena o ne o nyaka go tepona o swere tšhelete ko gore nto go sepela le yona e nyaka go bona o swere tšhelete o swantse a patele dikoloto motho o wa kolota wa bona yona ntwe ke gore that is why o bona ene e ya mothuša gore a e hwetse tšhelete eo gore a kgone go tsena mathateng no ba mo šomiša motho and then koloi o feditše la fetša le bereka jwang awa ke motho a tsebang go bolela le batho o boletše le batho ba le rae o tloga ga e bereke a ke lefe koloi ya gage koloi yaka a re mos 50,000 ya gore o e kereke re bona nna no go fa o so 50,000 e ke seno mo fa 50,000 ke a mmotsa gore nka dime yona 50,000 e treg ke e bušetša bathong ba re fa koloi ya rena ra tloga ga e bereke o wena boe ya go tšea 50,000 o direng go e fa auso ke mokolotang and then o tšee gape ke mmotse a ke re ke mmoditse gore 50,000 ke mfana auso a re tla le yona ke bone ka tswa ka tsamaya ka e se ya buso o bo nyaka ba go fe no ga botse mo re dira le sekebeko ya sa mafello so ba bang ba le bona bo ba ria gona so ba bang ba bone gore mphe 30 ya gane o kgopele 30 o mo swariše yona gore shi nkadime gape a ke re nna 30,000 ka nako 30,000 gape nna ke itšeibele ka 30,000 ke ibala ke re ke kry-ile 3,000 ke mfa so kore bo tšea 30 o ye go e šonisa o boe o tšee manamanyana le wa bušetse go yena goba wa itšea wa go ebinela a ke kgone o tšea 30,000 ko motho a ke ibere ke išile yona tšhelete teng wa tshwana ke tlala ka yona e ke tšere tšhelete so ke re okay motho a mphile 1,500 mosege ke na le 500 rand ke tlo kgone mo pate ka yeo nakwa kere o mphile 1,500 ko kry-a 500 rand a mofelela kgwedi ke mo fa 250 ke tšhelete nnyane ga e fihla go mafelela kgwedi tšhelete la ke 2,250 tlhoga ka ya fihla ene moroka go e kwa ke re se ba motsamaiša le nto nngwe ke drake mo go yena mo go batho ba bolelang le bona gape go njwela ke kgolo gore nkare ke le soki ka no ya motho nkare nka dime 30,000 a no e ntšha a sa tse gore ke bereka kae a sa tse gore ke tlo e buša jwang mara a no mpha maloba mo ntate ka kapa be ka go feta ka la bobedi nako ke be ke le mametlhake be ka go feta ka nako ke tlogile mametlhake ka 1 a nwele tenase gore dilo tse ke berekang ka tsone kwa dikoloing o no di tšea dino gore o nyakogo ga ke re ukomo a re ke a letlaiša nyakogo ka gore ke a bona gore ke a letlaiša a o kwa kere a normale so sesi o tsela ya gago le di-social worker tša ko mametlhake o berekisana ga botse le bona ka di 18 o ra re o raete gore gone jalo o ka se di dire selo o safe like ba ka go tshepa le rena ra go tshepa gore ba go file admission a matšatši a makae 1 day fela ba go lokolola ba šoga ka kang gore monanto o nyakile e dira o ka se e dire gape gape motho go swana le ba santse a dulenyana kua moroka go tshwara molomo ntate moremi doctor o ke mo kry-ileng ka ana nako ya bowane ka gore o ne le seanyana ke botšiša gore go dirang doctor a re bona mo mogala motho ke sebotšho nto a nyakileng go e dira ge ke go nea yena gone jale a e dira wena sa gago ko go boloka jale ke mo swaretse batho ba monagano ba dilang ka monagano ba tlo dila ka yena ke naganne gore o tlo tšea sebaka ka moswane ka bo 5 ka gare tla o ntše
la se ke nyaka go botša gore ba dirileng. wa tseba gore ke empa case tša go swana le tše a se case e leng gore like motho a ka se tsene le kgono a re o tlo tepolaya a nwele dilo a tlogela ngwana wa lese ngwana ga o ne kgweditše kae sese o ne 1 month gape motho ga a šala a attempta go tepolaya yena and then re mo admit a ya sepetlele be ba santse ba mo admite motho nke ba mo nyakišiše ba mo nyakele di-counseling ba mo fe yona and then before e tswa ka mola tswa le right because o tla bola ngwana go ntse le sese go enwa tenase ke mang a go šala patela dikoloto tša gago ngwana ola wa gago ola o šala godiša ke mang go ndwala wa lapa o tla dirang o bona ka kapa a ke gane boloi bo gona mone ke bo bontši mara motho wa mohuto a se o e leng gore o ka montšha because o kgona go mo gore le mogopolo wa gagago gabotse a right gape se se o ne kgona mo kwa gore go ntse o ya le ena gore a eman se se go le mo gongwe ga a right a o ke re o ntlabile tate Moreng o ntlabile kore ke ga kanegile ka nnete ke dumela gore a se fela lena papa ka nako ye le hlasetše ke bolwetši ba monagano go be go diregileng ka lena a wa ka re ke ile go moruti a no nthapella ka boa ka ba normal a ke tsebe gore go diregileng le nna kore ka mokgwa ba bolelang gore be ke bolela ka gona le nna ke dire ke gakanegile a ka tseba gore ke go diragala ya a ka tseba sese mathata a gago kapa ditiragalo tše tša gago a se tšona di hlakahlakantšhitšeng mogalabo ba sa di tsebe bile mathata ka sesiwe go tlile jwang gore kua sepetlele ba go lokolle ba lo itse as long ke tseba different between the seasons gore re tlhaloganya ke shapo ke ha di-meaning tša di-seasons wa tseba gore ke eng ha ke re ke no ba tlhaloseditse gore marega le selemo a di tshwane o ba go botsisitse gore marega le selemo di a swana wa re ga o re a di swane ba re ya gae ye a ke tshepe ka dipetlele tša borena ba ka ria dilo tša go swana le tšeo o se sia di bolela yes ka ntho a e boletseng that psychologist ne are as long ke tseba the difference between the seasons because ke mo tlhalosetsa ka gore Tate Moreng o sa tlala ka nna aowa nna ke makatša ke gore o tsene sepetlele ka gore o nwele poison o nyakile o polaya nwele tenas ke penta o botsisitse nna gore o ready go ya gaena ka re yes ke lebaka la mfile nona as long o hlogantsha gore di-season a di tshwane you have to go home so ya gore why o bo nyako tepolaya o mmoditse gore why o rile why ke lapisitse ko phela lapisitse go sotlega le go sotla batho ba dang gautsoleng why bo sa prevent o tšhišitše ngwana mo wena mola ngwana a fetšo fihla o lapišitše ko go phela ngwana o la o phediša ke mang ge wena o tsamaya ba tlo mo bodiša batswadi baka ga botse mara sese wena man you are a tribal maker ke re se se a right a ke re go boditše jwale kore o swantse o imetse batswadi ba gago ka mathata a gago jale ka mathata a gago wena o imetse batswadi no ke setse ke sotla batho mane ke lebelela bana ba ka ba sotlega ke lebelela batswadi ba ka ba sotlega ke rai the best way ene wa tseba ka kapane taba se se ya gore o tlo tepela retse ya ganyane o tlo e dira motho a yena o tlo e dira o bona taba ga ge solanka laeke ba itšea ganyane so o ropile psychology motho sese o no mmetha ka dipalo go swana le ka mokgwa a bethang bona ba di 50,000 wa mmona ka mokgwa a sega go ne ntwa e dirile motho motho ke le menemene a ntšha ke taba ya gore marega le selemo di fapana kang go tlile jwang gore o tšokiwa wena sese
ke tsile Yeah? ke tsile shuta ke tsile ke re go botsa ba re as long ke understand that the reason gore mare ga le slip a di tshwana And then mara wena go lebeletše wa e hloka counseling goba for counseling o sharp like wena o no nyako tswa ka mogare ga dikoloto o sa tlo ba sa go fa tšhelete o sharp. ke nyaka bophelo ba ka boele go normal ke be no wa tseba re moroka se ge a ka kereya thušo ya go morola ntwe e leng mo go yena o ikolota thata so ke yona e mmotšang gore a tepolae gore e kgone go tepatela ka yena Ya wa bona ntwa a sepela le yona ke sure. di gona di a diega lotse Ha botse ya mo. se si e no re ka gore o ne ngwana o monnyane a re tsebe gore na go tla diragala eng mara ba swantšano a go fetša beke kapa tše pedi kua polaseng kua ba mo apeya and then mohlho mongwe e tla fologa mane go ke tše ntši tše di fologileng mo maphelong a batho a ka se bapalele kua tlo tša baroko A nna kua awa. Nete o nyaka gore ke mmea le motho e leng gore ga ya go motšea ka leleme a se ka tšeega. O kotsi. motho ke sekebekwa Ene a nyake monna nne santse ke mo fe mosadi. ya Nyaka ke mo fe mosadi o mongwe. ya monna o tlo mo itea ka dipalo ka pela Ya ga botse o nyaka ke mo nyakele makaste. Ya a ka se palle makaste. so ntša a tle kua polaseng ke no se bo rena jwale ka gore o ne lesea la kgwedi No a tle lona. a tle le lona Ya lesia e ga tle lona. Sesi re nyaka go thuša. Re nyaka go thuša. Ene re santse ge re go thuša o re botse nnete ya gore o nyaka thušwa mohuta mang. Re se ke ra go gapeletša thušo. O nyaka thušwa mohuta mang mo bophelong ba gago. Nko no bolela nnete tlogelang elo ile la maka ka kua ntle. nna ke nyaka bophelo ba ka beke bathong Bo buang bophelo. bo be ke bophelo bo bonomale ke diitu wa go itirela dilo tsayo ke lapile shem tate moreng ke lapile ke nyaka o bona thuso yona ka e hloka shem Wa e banna ba sa go gotlelle. monna ka wa nrata wa ka monna A ke re wa mmotša maka. na wa ka monna wa nrata Buang o motšea o mo isa gore koloi tša gage di sware ke batho. wa ka monna wa nrata ntate moreng O wa go kwa go bolela. Wa go kwa go bolela. wa nrata wa ka monna o ka yena go nubale o robetse le ngwanaka ikwa o ra gore ge re ka motopa go nubale ka mogala a ka re botša ka mokgwa a leng happy ka gona mo go wena yena o happy nete mo stressa ka mathata ke leng ka sa ke mathata ne ba tlo go thuša ngwana gešo ba tlo go thuša Mara itu o nkompotše mo. Bale ka mokgwa monna wa go ratang go bo tepolaya bo re a šale le ma. le ena ka mosotla wa swana mosoko wa sotlega wa itse go dutse le batho ba go ratang gausi o dira dilo tša go se tšee gabotse gore go bohloko jwa and then ngwaga le ngwaga batho ba lla ka wena Jwale o kompotše mo itu. E jwang tena se o inwele ka mo teng. ai chu Yeah? ai chu Eh. e no chu mama kae o mo llemeng o feditse beke a kokoroga a lla ka magetle o ne maka e o swele e motšhomeng le bjale ge re tloga ke mo file phana mo o lla ka hlogo a se fela ke tenase sese o nwa jwala ya ke ana occasional wa kgoga a o kgoge Mo fe metsi mo gane wa ya oma ka moganong o kgoganya ope ke wena tenase ke tena sa ke re o nole dilo tša go nwa ke dikoloi. a sa kgone go ja gabotse ke bolela nnete a sa kgone go ja gabotse jale nkebe le boletse re lata kua papa re fete re morekela tša go ja mos awa ke re a dijo o no hlonka-hlonka go apala a ke re ntwele e swana le mampuru kana mampuru ke eng papa jala jo bong jala jwa kgale Okay. re bona bagala ka mantago go tša šomine mogolo o palela ke go metsi o jale sena se mogadikile megono ke nagana gore mogadikile jale tša go ja di kgone go feta gabotse
Oh shame. Malome ka kapa Prof. Wa bona tabeng tša o sesio go ne le mathata a mantši mo go ne mathata a mantši kudu mo nkono re košanyane nnyane mo ke nyakang ke re le ke go lokiša se seng se sennyane mo ke nyaka go no founela o mongwe ke ko gore a ka Re a leboga Prof dithapo ke tšeo ka fu. ya se se šuena mo man ke nyaka go kwešiša taba ya gage pele re tlo tšea molwetši re mo admita ka kua gae gore ge taba ile so santše re fetse jwang ka yona nkono mmeela yona gannyane malome ka kapa mokgekolo ka mo gore taba tša sese di tsamaile jwang Re a leboga kgaitsedi ya ka re a go amogela lenaneo la pitšentše kgolo ebile re go dumediša bošegong ba lekgono ke na le professor Moremi ka fa re na le molwetši o e le gore ke tlo nommitša molwetši ka gore ge o mo lebeletše le go mo theeleditše o kwagala e le gore ke motho le go fiša jwale ke motho o e leng gore o tsene ka gare ga dikoloto tše dintšhi tše kgolo tše e leng gore di a mo imela o palela ko go di patela jwale o lekile go commita suicide so ge ntwe a enweleng ba re o nwele thenase ge ba mo iša sepetlele ko sepetlele ba mmileditše batho ba go bereka ka monagano and then ge a fetša ba mo lokolola ka letšatši le le-1 so ge re mmutša gore na ba mo lokolotse ka fase ga mabaka a mafe o re ba ile ge ba mo tšheka tlhaloganyo ba no mmutša putšoete ya gore o tseba phapano magareng ga marega le selemo na so a tlhalosa gore o a ditseba ebile di fapana jwang and then ba mo lokolola mola e le gore o na le ngwana wa 1 month o e leng gore o be a tlo motlogela ge nkebe ntola e mmolae lebaka la gore a commite suicide o re ke dutse kgauswi le batho ba ke ba ratang mara ka fase ga mathata a ka ke a ba bona gore ke a ba tlaiša batho ba ba tlaišega jwale go ka gone gore ke tetšele bophelo ke tloge mo kgauswi le bona mo go ya ka maitemogelo a mmereko wa lena ka mokgo le berekago le batho ka gona ba go fapafapana le itemogela gore mathata a sese e ka be e le eng Data ka kapal ke. a re gona rale Yeah. Okay. So obviously ke Dr. Refilo. Okay. Data ka kapal ya lutra story sa sesi. So Khanchi, what happened? Ge molwetse atla in that situation. Like according to Molao wa rona, we are not allowed to discharge molwetse or parasuicide because we take it as she was parasuicide. For like if a ka re a fitla ko sepetlele then ra mo discharge immediately a ka kry-a a fitla ko gae and then a pele ka ntho e leng gore o ne a intenda go e etsa. So what we usually do is we admit them, we keep them for at least for 24 hours to observe them, to see who like in trail by because some of them you find that it was attempted parasuicide and then ba bangwe kry ile gore ba editse so ge re attempted o kry ile gore wa tla a re ke bile selo se se so kante ke motho e leng gore maybe o tlhoka net attention e dirileng like le seemo sa sese ka go utlwang ka teng a re ke ne ke nwele selo se se so ka bakeng la gore ke ikutlwa gore o ka re ga ke ratiwe ke batho ba mo gaufi le nna. So we keep them for 24 hours, we admit them, like we observe them. And then the following day, they are not supposed to go home without being seen by the psychologist. So we refer them to the psychologist, and then the psychologist, they will explore more on the ways on how they can help her further, like maybe go deal le di problems tse e leng gore o faceana le tsona. So psychologist will just be there to support and guide a mo fa maele a gore situation how le mo, so you can do this as an alternate rather than taking your life, because gona no wa bolela gore ke na le ngwana wa 1 month.
you take your life, and then who's going to be looking after one or how? You understand? So if a patient, like usually it will depend on like for a patient after having the session, first session with the psychologist. Sometimes others, they just discharge them because of the psychologist has noticed to say, like, maybe this person was doing this thing in a manner of seeking attention. But there are those that do it like, serious. So going further with the psychologist, because just to find out and hear what could your problem be. And then later on, if the psychologist noticed no, this patient in family therapy, then the psychologist can request that to say patient family high, and then on that specific matter. But then if no, after this session, then I would just tell the patient or do you still want more session? Then the psychologist can give more session. Okay, you can come after 2 weeks, you can come after when. So that is what basically we do right now when a patient comes in that situation. Well, Dr. Ref, putshišo ye nngwe ye nkabang le yona go ya ka mokgo le kwešišago tsamaišo ye ba e tsamaileng le sesi ke kwa le bolela gore go na le mo e leng gore ba swanetse ba bitse family ya gage ga senke ya bitswa ba dula fase le yona, and then go netefatša gore se se a nyakileng go se dira way forward ke eng go swantse go diragale jwang. Ba mno mo ditšhaitšitše ka yona nako ewe ba founela papa gore papa a tle a motšee. So now se re nyakang go se kwešiša re le pitšeng tše kgolo le office ya Professor Moremi ke gore sesi o swanetše a boele spetlele go meeta le di-therapist, ore sesi o loketšwe gore a ka no tšea ke batlo tša ba roka and then ba ya go mekamekana le yena. Ntate kapa a ke utlwa gore ba re ba tlhaba le kokae, ne kopa o botsa gore ba tlhaba le kokae? Spetlele ke mametla ke bona ba dula skimming. Kana skimming society efe? Pitiskrala, Maduba, Lofontaine ya Digwale, yes. Oh, Lofontaine ya Digwale. Okay, ntate kapa e tla dependa ka gore molwetsi yena like seemo se e leng gore o mo sona gone yanong keng. But then my advice is gonna be to say gore le ge a tlile ka mo hae ka ditlo tsa baroka, we can assist that, but then I will prefer to say gore a gone gore re mo refere, because a ka seno ya ko spetlele fela a sa referiwa for a psychologist. So I'll advise the patient to say on Fridays ke berekela ko tleliniking ya Almansdrift C. Yes. So that patient can please atle ko tleliniking ya Almansdrift on Friday, this Friday. Then I will write a referral letter for her to see the psychologist because the clinic they don't have psychologists. So I'm gonna refer her rather than then go clinic to psychologist. Yeah. I will myself do that. She can come go Almansdrift C clinic, or I get for the prof mo di tlo nna eng. But if then I will live with her in the morning. Then ka ya lena Almansdrift, then ka gona gore ke mirele referral to the hospital if it's okay with her, gore a gone bona ke di psychologist ko sepetlele sa rona. Dr. Ref a re leboga a re tšwela pele gannyane nna ke be ke gopola gore re se ke ra kwa ka yena gore o prefera eng jwale ka ge e le ngwana wa tlhokang thušo. Rena re mmotse gore go tloga gone jwale re ya go gata magato a mafe, because if o mo lebelela go ya ka nna
tlhaloganyo ya gage e disturbed lebaka la gore ke re e disturbed motho o ka gare ga mathata o kolota batho tšhelete tše di ka lekana bo ma 30,000 e fela ge a di tlhalosa yena o di tlhalosa like a joke ke motho e leng gore she's smiling wa sega ga bone bothata felo ene e thoma go ntšhoša mo e leng gore ge re be re bogela di-TV moroka o bona baruti ba le ba rapelela batho ba ba fayara ba ba dira eng bo no bona motho a lebeletše moruti a no sega because ntwela e re botša gore moruti ga a sege ke motho o sega ke ntwe e leng mo go yena gore o ka senkgone le gone jale e gona mona go yena e ya re claimela gore motho o tlile mo go lena mara nna ke nna ke a kolota ke ne bothata so Dr. Ref ditaba tša rena ke tsona tšeo ngwaneso a be ke kgopela gore re tšee suggestion ya Dr. Ref ya gore ka labohlano a mo diele referral letter ya go bona di-psychologist or therapist goba e konle la bobedi go ra re gona le 2 days mo pele a ka e fetša le ka kwa tlotša baroka a tloga le ka kwa tlotša baroka and then a ya Allemansdrift a kry-a lengwalo and then a attenda therapist batho ba ga moremi ba le busy le yena a ke tsebe ya wa tseba ntongwe gape ke nne malome ka kapa o mmona sesi ke kgona mmona re a right o mmona molomo wa gage gore o omile o kgona bona re like go ne nthongwe e leng gore like ntwa inweleng e ka no ba e mo go baditše ka mogare so ke na le fear ya go admita patient ya go swana le ye ke fihle ke mo fesele go sa tlhakatlhakane go tlhage se sengwe batla ba re moremi ke nyaka gore ke tsebe gore treatment e leng gore ba mo file ona ke eng ene o e nwa jwang ene e tsamaelana le malwetse ya mafi a gone se sengwe se se go betšeng mo go yenana cause ba re ga papa gore ga a je gabotse ene o mmona gore ka moganong o ba drown now and then kore o no phela o kore wa oma ke re sesi so go bohloko kae ka morago ga gore o ne ntwele kae ka mo le tlhogo e go tlatšišitše e go berekile mala e dirileng e ne go sokhile ka mo maleng a ya nsoka awa papa o re o be o se gabotse ke dipeine ka mo morago a ya nsoka o nwele e ka kang a ka bo tshošetša goba bo nyako topolaya ka nnete jole wa o sa nwa le botlelela ka moka o nweleng nyane so wa o nweleng nyane so o sa nwa le botlelela ka moka e tšhuma mo okay gabotse o bo o nyaka o tepolaya mara wa palela ko go kgotlelela go nwe e fetiša ka gore e thuša memegona so nna I suggest gore a boele sepetlele and then ba mo checke go na le treatment ba go fileng ne a ba go fa selo mmelekenyana a senke o nonwa meleke ko nwele gae hai sepetlele a ba go fa selo total e nobele drip Dr. Ref tate kaka re kgopela gore suggestion ya gago ya go mo refera e be ntwa mathomo then ga e ya ga moremi a ye ga moremi e le gore o tswa go bona ke di-doctor pele ya nna nto nka e diranne for no nka mofa dilo tša go hlapa tša go tloša se a sepela le sona but not tša go nwa and then bona ba tla take over ba bona gore ba bereka jwang ka lebaka la re ke duma gore ka kua ba cheke ba bona gore go diragalang a ka seno dilo tša go swana le tša sefewise a ke tsebe gore ba cheke damage no e ya kwagala prof e ya kwagala mara yena o swantse a kry thuso o swantse a boele kua ba mo cheke gore ntwe e mo gobaditše ga kakanga e ka ba e mo gobaditše and then e hloka gore ba mo fe eng gore a nwe or a je and then gore e kgone go berekana le ntho e leng ka mogare ka moteng and then go tloga mowe ba tla re botša gore o feed gore a ka ya go tsena dikaramelo a ka ya go dira jwang any suggestion Dr. Ref tate kapa ga to we nwele ke ntho e a nweleng I miss that part we nwele ne we nwele ne sesi la bobedi last week go ra re ke 7 days because like or like ke ntho a nwele
thinus. Oh, no, like, with the if something say, no, was saying, and it's poisonous, Yeah. like the reaction, it's not going to take long. Okay. It's not going to take long. Like these days, like since I know Tuesday, had it be that whatever that she drank was dangerous. Okay, she's not like this. Okay, she might be like because she might be a bit dehydrated because of that. But then, if it was something that was dangerous, like that's why we keep them for 24 hours. Like that is a very critical time. If patient do only something say dangerous, we should be seeing signs of that. Like so go njwale go ya ka polelo ya gago e no ra gore nako e ba mo khipileng ka yona ko spetlele ba be ba swantšeng ke bešetse ba bone something ga botse gore a re go ndua lentswe ga go ne karolo ye e bapalang mo go yena ye e ka beng e le kotsi. Yes, yes, that's what I'm trying to say. Gore like had it be gore ke ntho e leng gore e ne e le kotsi nka bo se re sa bolele le yena a le mo ka bokgo a leng ka teng. Oh yeah. Nate wa tsba ntho ke nyakang keng nna go ya le ka nna ka mogo se se a sebe a cancela go khotsofatsa a ka idira gape ntwe. Yes, a ka idira gape ntho go swana le because le belela pa nto o idirile la bobedi la beka go feta le khono ke la bobedi o momutse mo o nyaka thusho wa ikushisa so go raro sese o sa nyaka thusho e ntši kudu gore a tšo ka gare ga seemo sa leng ka gare ga sona ene re gopole gore ga a dutse gae go tlo ba le o mongwe mola sese a re ke khutšitše a mo founela re ke nyaka tšheletaka go tsoge ntola ya gore ke tshwenya ba gae ke tshwenya monnaka ke tla iša bana wa ikushisa sese ka gore problema ga go a se ntho e leng gore re tlo solve no ya fela no ka gore go sane batho ba ba kolotang. And then ga go ne okay a ke re Dr. re feditše le ya ke nagana gore o tla thietša and then ra tla ra mofa di feedback ka morago a ka thietša go ba ke tsebe maybe a nyako bolela le sese ganyana le nyako bolela something kapa go botšiša se sengwenyana doctor. Prof, a gona bothata le ntate ka kapa a ke itse ke ka utlwa ka prof gore molwetse o re o etsa bjang ka yana because a ke kgone go bona seemo sa molwetse gore mo gore o ya ga kere so go ka ba easy ga ke setse ke mona a le go gae but then ena ka mkgo le bolelang ka teng le ka mkgo le tlhalosang ka teng ke motho e leng gore like a ka gaina more into therapy so re tla zama gore re mo bookele for psychologist and then we'll take it from there and then if ele gore go na le mo ele gore we should intervene maybe ele tabeng tsa gore re tseye madi re check a patient of course ke ntho e le re tlo etsa before we refer the patient to the psychologist so I think on the health wise we'll try to cover everything. A re leboga Dr. Refo ngwane shore lebogile sebaka sa lena le ka moso ge a re hloka thusho go tswa go lena le re apareleng ka makatana manehleng a ke le leboge tate ka kapa ke lebogile ke a leboga wa tseba prof a ke tsebe papa lena jwale ka batswadi ba ngwano o nyaka thusho go te bona a tswile ka gare ga dikoloto tša gage a patetše batho ba tlo mošala morago gape tšhelete a e kolotang is too much a go tshwane le ge re bolela ka di-100 ranta ka di-200 so 30,000 ke tšhelete ntši US family le decidile gore le tlo mo thuša jwang go patela dikoloto tše tša gage and then e be gore o tswetše sa ruri then o buela bophelong ba gage o ya go thoma ka boswa sa mathomo re be re boletše le wa mokoltan 10,000 yeah boletše le yena gore re tlo zama gore re go tlišetše yona ganyane mara o tsebe gore rena re ba mogona
seemo sa gage a ka se kgone go patela ka gore le go bereka ga bereke o dumedi and-e seo se ra gore re tlo mpatela ga nnyane ka yona e ya mogolo ka gore le rena re ne tšhelete jale ka ge ke tlhalositše kere ge ke re ko go hlola ka kua sefaneng ke kry-a o titopetse le yona e la lebeng le winne dipela yela ya mmerekong o itopile sepele wa tsena malome ka kapa be ke duma re direng sese ke tlo go thuša ene o thušega kere ke tlo go thuša ene o thušega re tlo go alafa re tlo bona re bereka jwang and then re tle re boneng gore re ka bereka jwang ka taba ya batho bao ba kolotang a kere a go tsene ba thieletše malome ka kapa re kwa gore re ka kwa maele a majwang go tswa kua gae for tabeng ya go tloša leswiswi tokolosi dilo tše e leng gore ba berekiša sesi ka taba tšhelete go swana le di-illuminati re tlo bona re bereka jwang ka yena gore lo tšeo di tloge mo go yena re a leboga 01311004006 01311004007 mcrs o mo moyeng 01311004006 01311004007 mcrs o mo moyeng dumela mcrs ka kapa kunjani ubaba rona le kae mahlangu Dr. Ulefelici ka motho umthatha ukhambe naye ya umthatha ngifuna ukukhuluma naye sisikimukwile ya siba mentally retarded ya then how can you don't substance and mobile control is poisonous then it's a criminal cyber crime ka cell phone okay ya o tsale tsela tamkhala ya ko mmerkong who do you think are you god nketile ngamndolo ka kapa lefeditsa ke re a leboga ka o motlhapisa fela o tsamalela a se ka o bakela mogalo bo mmereko gape ya a se ka ya go tshwenya tate ke tla ene wena professor ke tsa gao tseo a o mmolese selo then a medical doctor o boletse yona doctor then o tla mo referela gape must go back to the psychiatrist ya o tlole computer crime batho ba tsotsisa matswele ba di tseba ka kapa akapa kunjani uyazazi itshothi zamatswele eleboga thank you 01311004007 mcrs o mo moyeng dumela sikhona kunjani papi siyathokoza baba usimelane lo siza kakhulu ukuthi abantu abazibulala ukuthi ukudlala incwadi babeyizizwa sesikazi lezi esikoloda siyiqiniso asiyiqiniso unamala nakathi uyakolota khona into esihlaza abantu abazibulelako nama-fact aserious abawabhalayo is either uzwa kwalomntwana sizwe ngendlela ekasi-right is either urejiwe khona lapha umzwile ubaba nakathi bahlangene na omunye omkolota 10,000 bazwana bonyana bazambhadala njani umzwile ya ngizwile but iqiniso esikoloto kakapa siyinkinga ngisho ukolodawo belibala ibhadala cash ibhadala in-account yangananyana izisele yena kuyakakhuluma iqiniso isizathu esizikafuna zibulale lezi esikoloda isiyiqiniso chama khe ngizwisise leyo ukuthi akusiliqiniso usho ukuthi mhlamunye nakathi uyakolota unamala nofana ibanga lokuthi azibulale akusizwe inkoloto angaphakathi kwazo isizathu zokuthi azibulala siyikoloto yasazi isizathu esenze azibulale mara inkoloto zona kubalekela ama-consequence akhona ezomlandela izinto akazibulela mara inkoloto zana uyavuma ukuthi ukhuluma iqiniso ukuthi unazo ikosi yakoloto iqiniso uyakolota kodwa isizathu sokuthi azibulala kuyisikoloto wena ucabanga ukuthi ingaba yini baba number one umuntu ozibulalako kanti kunokulahleka ahambe ekhaya angazivi ukuthi kuphi amalanganyana so afuna angathola angabe lokhu kuye kwenza ukuthi alahleke ngaba isizathu ukuthi azibulale nama angabe akalahleki asiyikoloto siyathokoza mcrs omomoye mayoki Utimedisete mayoki kamoto. Mayoki? Yeah, okay, mayoki. What a beautiful girl.
Yeah. o mo lebeletse mo screening mo o na bona gore Satan o bapala ka bana ba batho. So a ke leboe papa ne thekgo ye a e fa ngwana le ha mo senyeditse. Yeah. A tswele pele ka tsela yona eo ke lona lerato la motswadi. Yeah. And then ke ra gore ke lebogele le mogalawana wa hae. Thekgo ya mo fang yona so se modimo a thekgo ye o ifuwang ke batho ba ba o ratang ba babedi banna ba babedi ba ba o ratang. Ke kuša re leeto la gore o fitlhe mo e leng gore o tšea sephetho sa gore o fediša bophelo bja gago o tla ba go ba tsala mafelello gomme a ko go botse Mayoki. Yeah. Re ne le mmage ka mo le mmane ya ge gona ka mo motho o kry-a thekgongwe kgolo go tswa ka gae. Jale Dr. Ref o boletse taba ya go mo refera lo dira dilo tse ka moka. So nna pilisi ye ke mo fang yona go tloa ka mo stationeng ke gore a te thege ka lerato le a le khumanang ka gae ebile le a le khumaneng ka mo stationeng thego ye leng gore re eme ka maoto ka moka wona le nko ke rapela ke mo rapedisha gore modimo ntho e ka ba e tshwereng ngwanong e fa maatla ba tloitsa ba roka gomme ba e foloshe ka baka la re a se bonoma lento ya e dira o ke ema le mantšwa a Mayoki a hare ba mo nameditse tšhelete ena le spirit se e leng gore a se loka especially ge batho ba dila ka tšhelete ba mo nameditse. So re ka mo rapediša thušo o tlo e khumana a lebelele lerato leo ko mo botse ka kudu a tshwanelwa ke le wena she's beautiful wa makatša gore o no nyaka go no swanela ke go khupetšwa ga botse go putšiwa monna. Ya lebo. Thank you Mayoki. Mroka e re phape yeah ge o fetša o ba fe di-phone number o ba botse le gore ka kua tlou tša baroka weekend le ba swaretse eng. yeah a ke leboge sesi a ke go botse ntle le dikoloto o ne bophelo ba gago ntle le diphoso o ne bophelo ba gago a go ne motho mo lefaseng a sa rieng phoso a go ne motho mo lefaseng a sa phošetše go batswadi ba gage fela diphoso tša gago a di lokišege ka lebaka la gore wena o lekile go tepelaya modimo o ganne mara ka seo se riang o ka bolaya tatago le mmago le mmaneago o bapadile ka mahlatsi a mantši badimo ba go fileng ngwana a tšhelete bophelong ba gago o sa le o monnyane a se bo a dira selo o sa ne le ngwana o monnyane šule wa sa kgoneng go te hlapiša a sa kgoneng go te phetola a sa kgoneng go te tsoša a sa kgoneng go bolela e le go gore ko wena santseng o tlo mo rute dilo tše ka makana ga tšona go tepela ya se solution ge o ka re o le ka mola gare ga molete o la o monnyane o bolokilwe ba feditše re phatlalla moruti a tšea mogau wa thoma go gopola gore nto o e dirileng o dirile phoso o tlo tsoga bua mo bophelong o se ka tsoga wa dira phoso ye e leng gore o tlo re ge ke re ke nyaka go ilokiša ya palela ko go lokišega ke ba bantši kudu ba tepelaileng ge moruti ga a fetša go tšea mogau a ra re sepeleng re ye ka gae batho ba llile bala ba humotse ba ya ka gae ba go tlogela o nnoši ka molabolala ba go thoma go gopola gore ye ke e dirileng ke phoso ya go se lokišege o ne phoso ya dikoloto gone bale ye ke phoso ya go lokišega ema go yona e ntane ye ya gore o tlo tepelaya e tšea mantšwa o a latlhele kgole dula fase le batho ba ba kolotang o ba botse gore ke nyako le patela go nubala ga ke ne selo and then o tle go rena
re go tloshe ntwe e go riang gore o tsame o kgopela dikoloto ene e rie le batho re ba dumele leleme la gago ga e bela nnete ngwanešo se senyetse batswadi ba gago se re tate ga aga wena wa phušula monna wa gago ke basadi ba bantši kudu ba nyakang banna ka montle ge o mo tlaiša ka tsela ye o bona gore wena o wa go rata tla makala tšatši le leng a go tlogela se mo kweše bohloko tšeo mo tlaišang ba gabo ba di bona a ba di thabele o nkwela ke ke bona o ka re gore o loke re swanetše o be gausu le rena o swanetše o be gausu le rena ke nyaka gore di psychology tša kua sepetlele go šala o di kry o bo thomile ka tšela di leng ka molagae nke ba bolele le wena ba go hlapiša ba go tloša dilo tšeo sepela le tšona lapa la papa go gala loka le ne mathata le tshwenya monga lona e le go tate le tshwenya le wena ngwana ntwe le phela le yona ka kua gae that's why e ba le matla go le botša gore wena tepelai ge wena o ya mmerekong e šala e tshwenya tate e bajuša tate ntwe e sepela le wena le tate a e nyake go bona le kgaogana fela go ne molato ke tlo le thuša ka mokgong ka kgonang tate o ke maikarabelo gore go sa sa le motliše gae and then ke tlo monyakela basadi ba ba ka mokgonang then ba dule fase ba bolele le yena ba moage mathata a thome go tlhagela wena ngwanešo o kuša bohloko go bano sa le moswa re dumatše di botse go tšwa go wena se ke se kgopelang ke se o tlile mo o social media o bona ke mang le mang bo mashone sa ka go fapana le seke la tsoga le mofile tšhelete re berekela go petšha dikoloto o kolota bokae sesi motsotso o šetšeng ko motee o kolota batho bokae minus 30 ya ka counter ka boka mara e dira 30,000 ke ka e ria 30,000 okay re ka se gone go ntšha di-donation le gono e re go alafe pele a re alafe wena pele re bone gore wena o loka buang ba le re tlatso re boletše le bona magagešo go sasa ga moremi re phetha ditaelo re a futha re a hlapa ba ba nyakang gore ba tla ba thegiwe mebele re a thega ba ba nyakang go thega dikoloi re a thega metse re a thega go sasa ke tšatši la go bereka tsogela mfurugo letle le kry-e nthušo ka kua gae ke šoma le mmakola le ba bangwe fela kudu ge ke se gona ke berekela ke mmakola ke tlabe ke le gona go sasa tsogela mfurugo magagešo ga re tsebetša mosagare gore di tla re swarela eng ke tle ke kgone go bona gore ke le thuša jwang difounu tša ga moremi ke 071 398 1508 goba o ka founela a ke bušeletšetše gape 071 398 1508 goba o ka founela 060 959 0303 060 959 0303 o ka ya ka kua letlakale la rena la Facebook o no re DR Moremi wa re followa wa latela tše ka moka tše re di dirang wa bona wa ithuta tše dintšhi wa be wa lemoša le ba ba leng kgole le gausu ba kgona go tseba ka tše ntšhi tše e leng gore di a riega mo bophelong tlakala la rena le swere thuto le swere maele le swere dikgothatso le ya ga bophelo le nyaka go bona batho ba loka tate ke go lebogile kudu modimo wa lešoko a go lebelele ka leihlo le le botse ba e leng gore magagešo ba nyaka go tla megong ba palelwa ba ka founelang tate the reverend malefo go 072 133 6761 072 133 6761 ke lebogile kudu malome ka kapa ba theeletše ba motse community radio station ka dikgokaganyong tša leago di-data tša lena tše le di šomišang ka mehla le ka matšatši re a leboga magagešo ka kgopelo hle le ska fela le lebala gore voutela kua go mehlabohlangene le yela ya radio ye ya go godiša lenanego le le seke la lebala
the crew ka moka ke a leboga Mr Malapela o berekile mmereko mogolo mmogo le bašomi mmogo le wena re lebogile thata ba lika moka ba batlileng ke a leboga malome kaka kana ka kua mohlabo o hlangene ba vouta ka eng ke ne nneta gore Mr Malapela o tlo ba emola paging o tlo ba botsa gore ba bereke jwang le noa mola paging ya DR Moremi le tlo e bona ka go ba le di live and then le tlo bona gore e bereka jwang re tlo le rielela mohlabohlangene re be re boe re le riele le ye ya mo mutse re a gopela magago shutha gwa lena voutu tša lena di bohlokwa kudu ke a leboga re a leboga ge o voutela lena go lapitšentše kgolo o re 03 mutse FM ke moka wa romela go 33453 03 mutse FM wa romela go 33453 ke moka le tla e bona lena go lapitšentše kgolo le tla kry-a mogopo wa tla gae ke moka ra fitlha ra o keteka go tšwa gona ke le morwa motšha maubane ke lebogile tsebe ya gago go 96.3 FM ke lebogile leihlo la gago ka mola go ka kapa maubane le Dr Moremi ba www.msrs.co.za re lebogile magagišo go tšwa gona ke le morwa motšha maubane ke tšwele eluba bunqotshile ngoni